Basta yaban nakton maminsan nga pang kagpapansin best friend. Win best friend, duwatan to apa nagbuya ti basketball. Lagreng. Lagreng. Hoy, Lagreng. Kasawan mang mangug mo Apay gamin aya madam, kitam ka madama kami ngagmarites kini Mayta. Siguro aya si kapag agapuan natin chismis may panggap kinyak. Imarites mo kini Mayta, imarites namat kini inang na. Excuse me, Auntie Belen, hanak man nga iramraman. Hangka man OA si ka madam, si ka mismo kaya mga perdiyan tabagbagimon, hanga masapol nga imarites da kapay. Kitam aya tay katulong ko ti pinagsasauna. Ingka kaaginawon? Apo madam, amin laangan obra akon. Naginawa man tay bigaton. Di ka kumapaginawon data anak mo. Kitam aya tay katulong ko ti pinagsasauna. Apay gamin iraman mo pa ni best friend ko, amo yung madam, pag nasa katwiran ka, ipaglaban mo. No daduma, abusado kay mo. Siyak pay gaya man ti abusadon aya. Alaam amin nga gamit mo, tagsapol ka ti sabali nga among mo. Ay, ado mga yat kinyak madam nga mangala. Ingkagard alaan amin nga gamit mo. Ay no patalawon lak madam, masapol ko ti separation pay. Saka mabaling kay reklamo di dole. Awan SSS ko, awan pag-ibig ko, ado violation mo. Ay kasjay attorney, when madam, iso think twice before you fire me, okay?